إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث کا امیر المؤمنین گل قبل بفاوى الامام البخاري كلا يفان قال الادب المفرد کا مهار ارم مكيام مدني معلومات كما ادمنون بس ريتي خلقتك به صفتك هري حديث تك افهم يد ارم فشان هم فهمني باب البغي بغي نو تبغاوي ترون نو تبغاوي كرم مكما इंजार करून आता मिकाम रक्का तेरेमा बयान कर मट्टका गिन्ना फावा हदीस तके गिन्ने मट्टका गिन्ना फावा बाब इस्लाम दीन ऐस होती एक कोन ककम होगा तेरेमा रहम कुरमा या खिलाफन अदावा तेरेमा उदवान हिंगुमा मिहुंगे मच्चा गदवे गतुमा जब्बार वे गतुम नहीं कुरबा फनी mi hunge macca aniya verum nahi koraba fani mi wara tanawas wegam wa babem mi boneve bahakum mes nota kura kamakum mes mi hege modela kan aragana gemas abrakan aragana gemas sharafa kan nota miha horigota micci kiya gemas dina micci kiya gemas miha kan aniya verum mana korugam ma kan bayan kurmattaka mi babo imam al-bukhari gennawa famani mi aniya verum ge babaki mi waragina goikota behegenda babem mi wargina goigota behige ma baba mi islam din ma haram kuraba uriha aniyaber itu quran wallahi kuraba fa inna allah ya'muru bil adli wal ihsan amaga shawaran allah amru kurabani adl wa ihsan terima shay wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi adi gaitimag mi hunna heda kurma fahish kadaka munkarat هذا كورما شيء إحسان تريما شيء بوالا بني أدي منا كورا بني منكراتا فاحش كنتكا أدي بغي إما مكم بيان كورما تكا الإمام البخاري مي باب مثاق النوافا مبني مي باب غفرتم النوافا واحد أثر النوافا وني ابن عباس قالهم كريفان بداع وني لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي فربده أنا فربدا جمع بغاوي كفنا من وتنيا ورجنما فربدين الله كل كربافا الله سبحانه وتعالى فربدين هلا كل ما فربدي كي एक ذاتगा दिरुम भरी चबसनो हम इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु मिता बयान में कुरबानी मी एक पाने के मचम अनिया रिवावम मी एगे सबब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अबेकन अदाब दबा फाने कमके එහෙම මිකම් බයන් කරමට්ටක මි අසාරු මිතාංගා ඉමාම් අල්-බුඛාරි ගන්නවාෆා මෙවනි ඒ මිකම්ගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කරවන වකදාලික අඛදු රබ්බික ඉදා අඛද අල්-කුරා වහිය ظාලිමා ඉන්න අඛදහු අලීමුන් ෂදීද් අවකෂරන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඉලාහු හිප්පවේ අනියා වරිවාමි අවකෂරන් ඉලාහු හිප්පවමකි වරගද පදෙවෙගෙම්වා හිප්පවමකි එහෙම අනියා වරුම් බගාවයි කුරුම් ani mi hagma chagada vegatum mi islam dinga mana haram kurba fawa kanka denga foge nawafani abu hurairah radhiyallahu anhu gari riwayat fawa hadis wasule kale fan vidala mani mi kurige sabun mita kiya fawa hadis wasul rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabe ihtajjatin nar wal jannatu faqalat an-nar yadkhuluni al-mutakabbirun swargaya naraka ikakwane kegumachan hujjagay kuri ege teren swarge naraka bunye aharenna wannani aharenge tere narakaga tere wannani kiburwarinne al mutajabbirun adi jabbarunne wa qalat al jannatu adi swarge bunne la yadkhulni illa ad du'afa al masakin timanna kai bahi swarge kan wannane
نكمت النار مسكين فيها وقال للنار أنت عذابي سورة نرك بنانه أنت عذابي أمتقهم بك ممن شئت تي فقال للنار أنت الله تعالى وحي قربانه نرك أنت عذابي كليكي تي أهر ديما إلهك عذاب بين ميهك عذاب ديشي وقال للجنة سورة بنوين أنت رحمتي كليكي سورة كي تيما إله رحمتي أرحم بك من شئت تيما إله رحم كربامي تيما إله رحم كربامي تيما إله إذي ودي النبي علكا تبا مدبرك هم يبتن نركين تيما إله عذاب دبامي تيما إله إذي ودي النبي علكا مثال الإمام البخاري مي حديث مي أثر النوافع مبني جبار ويغتم ادي كبرو ويغتم كي مي هونගේ මච්චන් අනියා වරිමුගේ තෙරෙහි මෙනේ කම කිබුරු වරිවේ බොඩා වේගතම් අදෙන් එෆා ඉමාම් al-Bukhari ඉතුරු බාබ ඉතුරු හදීස් වස්වල ගෙන්නවා ෆාමිවනි අන් ෆුදාලා බුන් උබයිද් ගාරේ කලිෆා විදාල වනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරබියේ සලාසතුන් ලා යුසලු අන්හුම් තිම්මි හේකාමදු සුවාලු නුකරවේනේ මානකේ මිහුගේ හලාකාමදු සුවාලු උස් නුකරවේනේ තිම්මි හකාම රජුලුන් ෆාරකල් ජමාඅ එකකි ජමාඅතුන් එක්කිබාව ගන්න මිහා ජමාඅතුන් එක්කිබාව ගන්න මිහා මානකේ මුස්ලිමුන්ගේ ජමාඅ දුකෝ මුස්ලිමුන්ගේ ජමාඅත වකිව ගන්න මිහා ඒගේ මානකේ एना मुस्लिमुंगे वेरिकमुगे मच्चक जमाअफती मुस्लिमुंगे तेरें एना अमिल्या बकी बेगतुम अमिल्या अदावायते बेगतुम वेरिन्ना देकोला बगावे कोई गतुम मत वेरिन्ना देकोलो वेरिगतुम मिको तद देकोलो वेरिगतुम कि इस्लाम दीनुगा रब्बड मना करबा फाकमे वेरिमी हाया देकोला वेरिन्ना देकोला bay'atin hifafa ena emihige macca bay'atin hifafa ena ge macca bagawa ikkono note ena macca anya veregatun note dekola veregatun muslimuge jamaatun nukume gatuma ki ei bod faafa egotuga dafafa wa kame egotuga mati marwejj kamga wa nama jahiliya marakum marfa wa mihi gotuga rasulullah hadis korabali man kharaja min ta'ati min at-tabiri miha kiyaman teregatun nukunna miha wa faraqal jama'ata famat adi jamaatun miha wakiwe gane hure gotang ena marwajjiya matam maitatul jahiliya marakunne ena e marwi islam deenuga warabboda baawala fawa kaminge muslim verina kiyaman terimum ei emi hunna ki ei kitabe aniya veri bay kamga espai hadis taw gannani ei arekkam gaves muslimun ittifaq fawa gotum alum veringe gotuka nunege eka gadabe ganege alaku ves verikam maisena kiyaman teriman jehene hadis taw goti Rasulullah hadis korba hane wa in ukhidha maluka wa duriba dhahraka etibage muda emihunne ki kam gaawese adi tibage purakashiga telikam gaawese ehma verinna kiyawan tirwa ei islam dina warabboda baarwana fawa kamine warabboda nahi kare fawa kamen emihunna de kolo berwe gatum emihunge macca bagawa ikkum emihunna de kola nukume hedum ei ega warabboda maslahata ekle fawati Therefore hadis kurabani wa asa imamahu famata asilan egotan ena verimi hade kolwere foni kon ena marwejj kam gawana ma ena marwani fa faveri gotugay fala tusal anhu then fa hadis kurabani fala tasal anhu wa amatun ena halaka mad suwal makurash wa amatun aw abdun abqa min sayyidihi devana mihaki ei alo miha mota alo anhena ena ge verimiha karim filafa wa miha alo anhenunna alo filhenun alo ge gotukati mihunna ki ena ge sayyidu miha ya kimenteri wajheni ena kiben filara kawjiya ei ena warappoda faafir wane kamake ena halaka mad suwal makurave miha timmana mihaka dannawani imraatun ghaba zawjaha anhena ena ge firmiha ena daturege matiga dia nota ena ge datur wareka nota ilmu genen nota umraka nota hajjaka nota enu iskama daturege dia ena ge firmiha dima fa wa kafaha ma'unata ekama ena daturege dia ena ulena tanham jasadifa ena ge kharadata barabara furiyama ham jasadifa furiha kame furihama koddefa
والدنيا فتبرجت مهن قد كرما بس انا تبرج وغتو اگمانه کی انا فرمیها انا گلومتين گلگن دياما دين زينت تركم فعلكم فرهن كرمچن نكتو ميغتن نكون نميها فرهن كرمچ انا اسو الله بيروتي انج كما كو انا فرمیها نتيما دين انا زينت تركم فعلكم تبرجوا كي اي زينت تركم الى فرهن فعلكم مغمچن نكتو وتمرجت بعده انا نديوم فوغا انا فاسد وغتم فاسد نبامتن انما نكمه غتم مي فدا ميها كي هلاكا ندل سوال دين فو حديث قراني وثلاثه لا تسال عنهم حديث سمتي ميه كي هلاكا سوال من رجل نازع الله رداءه فان رداءه الكبرياء وازاره العز الله سبحانه وتعالى के रिदा बाला मिहा الله سبحانه وتعالى के रिदा बाला मिहा मिहा की हलाका मदुदाव सवाल नते एगमाने की मिहा को देंगे फो तफसील रिदा तफसील हदीस को रबनी फइन रिदाहु अल किबरिया इलाह سبحانه وتعالى के रिदा की यानी मतिल्ला है तो हम बाने मी के बाहर रिवायत में कोरी बस किया मी कमा गुलम रिदा की मतिमिला फोतिगन فإن رداءه الكبرياء إله سبحانه وتعالى रिदा की इलाह किबरिया वतकमे अलको में सिफा लिबगतमा की नोता बढ़ावे की बरगतमा की अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रिदा बेलुम फतकमे के व इज़ारहु العز अब इलाह इज़ार की इज्जत तेरी वंत उमे ورجل شك في امر الله الله बड़ा में कीपर वरगतमा की मीनी के अनियावर में तेरे मत बगावत के तेरे ही मैंने कम बयान को मट का इमाम बुखारी में था कमी हदीस तब गिनवानी ورجل شك في امر الله देवन मी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला में जो शक कुरामी अल्लाह सुब्हानहु व तआला में जो शक कुरामी है मी के तेरे बनना ने इलाह सुब्हानहु व तआला वडी के मा कमा में शक कुरामी कुरमा रुबूबियत शक कुरमा उलूहियत शक कुरमा इलाह के इसम फुलतका सिफा फुलत होगा साबित कुरमा शक कुरमा मी हुरिहा कम मी के तेरे बनना ने शक कुरामी हाया वल कुनूत मिन रहमतिल्लाह अदि अल्लाह के रहमतुम मायूस वेगतुम अल्लाह के रहमतुम मायूस वेगन नमी हाय अल्लाह के रहमतुम मायूस की ए बोडफाफा के तेरे के मैंने कवन अल्लाह सुब्हानहु व तआला व इलाह का तकुन इलाह रहमतुम उम्मीद कना उलमा अंगवा इलाह वही करबा फन कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह कल गफान तिमन इलाह के अतकुन इसफाफा का इसराफ गफा व अतकुन दनवाशे तिमन इलाह रहमतुम उम्मीद कना ला शा कशम इलाह सुब्हानहु व तआला तौबा बिमा हुरिहा फाफा फुसर एमा मी हदीस रसूल इमाम बुखारी बतागना फमनी बोडाव की बुररे गतुमा की मी बगावातुन व अनियावरमा मी हुंगे मच गदवे गतुंगे तेरे हिमेने कमेक हदीस इतरो हदीस बसवල मी बाबा गन्नवा फवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबा फनी कुल्लु ज़ुनूबिन युअखिरु अल्लाह मिनहा मा शाअ इला यौमिल क़ियामह कुम फाफे की बस एजे उकूबा अल्लाह इरादा कुरबियाम क़ियामत हमया लस्कुर माने उकूबात के एक तरह इस्तिस्ना कुरबानी इल्ला अल बग़ी बगावत कुरमा माने की अने मीहा गच्चा जब्बार वगतुमा व उकूक अल वालिदैन अजी मायम बफइन नुबा गोस को कंत कुरमा व औ क़तिअत अर रहम मुतरहिम के गुळुम खेंडुमा मिकंतत्ता युअज्जिलु लिसाहिबिहा फि दुनिया क़ब्ल अल मौत मिफदा मी फाफा के अहुलवरीना एमी होंगे मी फाफा के अज़ाब मरो वे कुरिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवाने अदेंगे फा मी बाब का हदीस इतरो हदीस बसवले गन्नवा फबे عن يزيد بن عصام قال رواية فبارك كلفان بدال بن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أبو هريرة رضي الله عنه بدال بيه يبصر أحدكم الغداة في عين أخيه ميها إناج أخاج لولوبا إن كودا كوندي كولو فني
kuda kuni kolo fene wayansa al-jiz'a aw al-jiz'a fi 'ayni nafsihi bodati lakudi buri enage loluga amilla loluga hunna bodati lakudi buri nufene al-imam al-bukhari mi hadis waswal mita gannawa fa abu hurairah radiyallahu anhu mi hadis waswal bay mihun eki mihun ge felum hunna ne kilma bay mihun ge kantatta eki mihun ge kantatta mes mihunna ne ki gota bay mihun nan eminage akhunge faratun enage akhage faratun barak enage akhage loluga kuda kuni kolen naseba fene ena ku akhage kuda kuni kolen nakasena fene kitamme kuda ega mane kitamme kuda aiben hottas akhage ena ne mihege faratun fenejje ena ekantattan eba fene ekam enage nafsu kitamme bodu aiben hottakas eba aiben ena kana fene e aiben ena kana fene mi asto kibrugarum getere himene kamekkam bayan koronta kalima bukhari mitanga mi asar gennawa fa misalaka fatistamad ya allah fardu kore bolti fardu ta getere himene namaz ko fatistamad no hela nidafa nuata fatistamad jamaat kanna nuata amma kannekkama ek fatistamada farwa kura din efor ena nidah ena din mihunge faratun fenne kudi kantatta fennam fasha adi wahakatam madhistuwa kiya ibada mihage amilla nafsuge aibo nufen ema mita imam al-bukhari mi gennawani mi babuga mi hadis gennawani miha fene enaga ahanata anan mihage loluga inna emme koda kuni kolos kamke enage loluga inna bodati lakudi buri warwa kuni kon takin enaga ala enna mikama zammu kurme gotun al-imam al-bukhari mitanga mi kennawa faami wani emima salafunge bekalum geteren bekala kam dennani tiba kibehe anekakuge wahaka mudakkani kibegen hiye anekaya behe gotun wahaka dakka nahada ehinduga ebekalak jawab denamani lastura binan nafs tiyan karefana ga nafsakan he ruhe me none eha nuruhe emana ki amina nafsuge agmagine den kinen emme ge waaka dakkan emme ge aibe ge waaka bunan ema mi mitanga imam bukhari mi asar gennawa fa bani mi sama bagawat wa daniyawan vetere hibne kamike nafsuge hori unikantanta kabure anekage hori gos kantata finno adenge fa imam al-bukhari tur hadis wasula mita gennawani mibabu hama muawiyah bin qurra garihum kalega fa bidawani kuntu ma'a mi'qal al-muzni tiban kalega fa bimwe mi'qal al-muzniya yeko fa amata adha 'an at-tariq den fa kalega fa magun hingamun damun magun undakole durukure manaki mabuga hori undagule mihunna mudaguwa acce durukalliye faraitu shay'an fabadartuhu den timanna bes ekhala kunikole higagiliye magotte fenunima durukalliye faqala ma hamalaka ala ma sana'ta ya ibn akhi timanna ga khabita den hinduga ekale fan dan nawafi mi'qal dan nawafi timanna ge akhabe dariya kibegen hete gotak kanta kore kone kola farak kol yaqul hindu gaina bidan nawani qala ra'aytuka tasna'u shay'an fasana'tu timanna dushime khalin faana gotak kanta koro mane ko ehme timan kare faana se gotak kanta kuriye فقال هندوغا كليك فان بدنواني معقل بدنواني فقال احسنت يا ابن اخي ورا رنگل شت كنت كوري اي اخاගේ دريا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تين كليك فان عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآن کو من امات عدن عن الطريق المسلمين كتب له حسنه مسلمون يمغون دبل الدرك في ميها الله سبحانه وتعالى انا هيكم اليومانه هيكم كتب اليومانه ومن تقبلت له حسنه دخل الجنه امي هيك كيبن هيكم قبول كروج ميهكو سورگه ونانه امي هيك كيبن هيكم قبول كروج ميهكو سورگه ونانه
amiyama mitanga al-imam al-bukhari mi babu nimmawalawam gennesma mi wani mi kamuge hallo maneki mi hunge maccan aniyaveri ma mi kantattavuga bay mi tibene emi kashiga hifa fabikala sifata abdu sanem miha gellume denuge sifa e sifa farwa meta baya korba ei anekunna ගෙන් නිබේකන්තත් දුරුකොද්දේ මේකන් එනවා අනිකුන්න මන්ෆාකොද්දේ මේකන් එනවා විජ්ජා එෆද සිෆතක් එනවා දුරුකොද්දේ නකම් බයන් කරනට කාලි ඉමාම් අල්-බුඛාරි විතාංග මි හදීස් කෙන්නවාෆා මෙවනි මි හදීස් එකේ පරක්ගෙන ෆාදාතක මේකේ කුලෙවගෙන් බා හදීස් වස්කොලෙ මි හදීස් ගා රාවි මි ෆොරතම අමලු මි කුරෙද්දි මි මන්සර් ෆෙනොනි එකි හිඟාසත් යහි කුච්ච මෙරාවියා එම මි මෙ මිකේලි හාලුගේ දුරුන් දවවතු දිනබේ හාලුගේ දුරුන් දවවතු දිනබේ මානකි නුගුණේ එනාගේ නමුනා දක්ක එහෙම එකලි බෆානෝ එකම් කුරෙබ්බීමා කාරීගා හොරි බේකලකු හැම ඉවත කන්ත කුරෙබ්බි දෙන්නේ අෆහුගා මි හදීස් මෙරිවා දෙන්නේ අෆහුගා මි හදීස් මි රිවා කුරි එම මි වර කියා මිහුන්නම් හේව විස්නා දිනුමගා එම්මෙ රංගවල එම් ගොයි මි නමුනා දෙක්කු नमूना देखो एवं मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीता हदीस करबा वनी मी गोता मी हुल्ला मुदबुवा गोता मौगा हुन्ने दुर कोल्लमकी एना हेयोकन देविगंबा कमके एक हदीस रसूलगा मा मुस्लिम के रिवायत है इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबा वनी मर्र रजुलुम बि घुल्नि शजरतिन अला ظهر طريقه මීහකෝ මගෙක්ගායින් ගහෙක්ගේ කෑරිලා ගහ මගකුන් ගහෙක්ගේ ඔෆිකඩ ෆෙනොනේ මීහුන් නම් උදගුවා බතන දුරුකුරිය දැන් එනා ඒති දුරුකුරිය වල්ලාහි එෆෝ එනා බුන්නේ වල්ලාහි la anahyanna hada 'anil muslimin la yu'dhihim Allah gandi huwa kafakuna me ahare mi kuni kolo nuwata mi gahoge ofingalo mi hunna mudaguwa batam mi gahoge ofingalo Allah gandi huwa kafakuna dur qur'an me muslimun na mudagu no abata fa adkhil janna Allah subhanahu wa ta'ala ek sabam e amalu sabam ena swarge de fa shakara Allah lahu amalahu fa adkhalahu janna in Allah subhanahu wa ta'ala ena ge amala shukr verive ilah subhanahu wa ta'ala ena swarge vettege එම මග්ග හොන්න මීහුන්න හඳගුවා තකිත දුරුකොල්ලමකි ඒ මීහුන්න කොද්දෙබේ කමන දේගේ තුරුන් එනා කරේ වර බොඩෝ හේව කමෙන්ගේ එහෙම මහරමෙන්න මේ ගුණි මි මගුම් අස් ඉමාම් බුඛාරි නිතාම මේ හදීස් කෙනා ෆනි මීහුන්න හේව ෆෝර් කොද්දිනමකි ඒ මීගේ හල්ලක මීගේ මීහුන්න අනියාවරුන් වෙවේනමන තවානම ඒගේ හල්ලු ඒගේ බදල දෙවේ ගොයි එහෙම මිහර මගුග හොරි දුරස්ත නොත මවුග හොරි උදගුත ෆිරවාලමුග මීස්තකොම් බෙහෙබතින් බයක එබ්බේ කී ඒ මීහුන්න උදගුවා ගොතම් මගුකන්ත කුරාන මීහුන්න උදගුවා ගොත කුනියලා මිහාර නමසයි කලයිචි මීහුන්න උදගුවා ගොත බහට්ටා මගු විගා මීහුන්න දුවාත කිච්චන් උදගුවා ගොත බහට්ටා බයි මීහුන්න කී ඒ මීගේ මීහුන්න උදගුව කුරාන දෙවන මාතුගේ මීහුන්න කී මී මගුග හුන්න උදගු දුරුණු කුරාමි එමිහුන්න ෆෙනේ එකම එමිහුන් අලෙන්නුල එමිහුන්න කී මේ වරබඩ හේවකම කොම්ම හොරොම ෆාමයි තිම්මන බය කී එයි එබා මිහුන් නම් අල්ලාහ් රහමත් දෙබේ මිහුන් මගමතිග හොන්න උදබෝ ෆෙනේ එතකෙති දුරු කුරාමි එතෝ ෆීග ලිබුන මිහුන් එමිහුන්න වෙහෙ ගොතුන් අයිසවා බයි හදීස් වස්වත ඉස්වේ ඒ බයාම්බේ එදියේ අදින් ෆල් ඉමාම් බුඛාරි ඉතර බාබ ගෙන්නවනි බාබු කබූලිල් හදියා කබූල් කුරුම් නංගත් බාබ hadiya qabul kurum nangat ba ebbe konebbe kan hadiya dinumaki ebbe gemeduga lobi ufedi gulumta gaambe ukhuwatter kan gaamwa kamen ei hadiya badalkum hidmaki e nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun sabit wa tan kare gfan hadiya debba minna adi hadiya qabul kuraba hadiya debba hadiya qabul kuraba එහෙම එකලේ ගෆාන හදියා මීහක කලිෆාන දෙබ්බාස් කම ගමන ඒකේ බදලස් එකලේ ගෆාන දෙබ්බා එහෙම මී හදියා දිනුමා හදියා ලිබිගතුමකි මී එබ්බේ ගණබ්බේ මෙදුගා ලෝඩ්බා කුලුනු ෆෙදේනේ කම්කම් බයන් කරුට කලිමා මුල් බුඛාරි විතාංග මී බාබු ගෙන්නමා ෆා මෙවනි මී බාබු ගෙන්නමා ෆා හදීස් රසූල් බා කරබා ෆා වනි අබූ හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හු එකලේ ගෆාන විතාවනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගේ අරිහු ලිබාබි ගම්බේ එකලේ ගෆාන හදීස් කරබි තහද්දු තහබ්බු තබාමිහුම්
hadiya badalukum hadash ekak anekakan hadiya adesh ekak dini maneka kudesh hadiya adesh erun tahabbu teban getemetuga ibbe metuga lobi jehene adibes mibabuga ituru hadis waswala mata ituru asar gannawa fani thabit gari hon rabe gamane kalifan bidala wani kana anas yaqul anas kifan bidala wa kungawe ya bunay etimanna ge darinne tabadhalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum tebami hum metuga kalifan darin nam danna wani tebami hum metuga darin ekapani kakan hadiya deshe erun tebami hum metuga lobi ufedene tebami hum metuga lobi ufedene ema sahabi ebe kanun naki mi ibbe ko anibbe kan hadiya dinuga ebe kan hadiya debba hadwa ekel ebe kan kan debba hadwa libas anna debba hadwa adi bay faharu ilmi masalata bas hadiya ge botuga debba bay ebe kan eba aistanwa timan hadiya den kabul qur'an den yefu bay hadiya ge botuga hadis tak kiya debba hadis ema ilmu ei hadiya ge botuga devidana echke egotum sahabe be kalom migota beburi bay hadis tarjuma korba hadiya den yefuga kiyani timan khalifa nabi sallallahu alaihi hadis korban kadose den hadis kiya debba hadiya egotu ema mi emme hewege ma hadiya ge terega himenene shar'i ilmu hadiya kurum ema mi hadis wasuluga rasulullah hadis korba fa wani anas kefan bidala wani darinna teba mihum tebe darin ekakon hadiya desh anas kefan ki barat darin gina beka bunwe gotto kalifan sateka darina pure gina ehme ekadin fano warak boda bar walu fa kamuga aswani mi darin gemetuga mi ekuverikan gaan mi aswara muhim sifai akhun gemetuga ebbafa akhun gemetuga ekuverikan gaan korma mayam bafai masakke koddino da emihunge daringe terega ahum ukhtun emihunge meduga onna ekuverikan gaan koddinma masakke ko em anas kifan meta nase medebani darinna tiba me be pani be meduga o lobi ufedene kameke ei hadiya dinot ahunge meduga gaikama mi lobi main mafain ekuno emihun de ufadda de masakke kurma ki muhim kamekam mi asaron ahar menna ege gende embe kale gefaan warab boda hasuko anas gefaan abe gotun aisave kale gefaan warab boda kale gefaan be darin jamaa kuro masakke kurba ka jamaa kurba wakiwe nudiyuma warab boda nase hentelwa kama aisave ay kale gefaan ki ei warab darin kurimas mune fadan darin gina bekaleng ehme kalifan vidal fa innahu egterin bay kantattaka irshad pan ekame kofina ma lobi turbe ganda hadiya bade qurash nota hadiya badal qurash ubbe konabbe ka erun fa innahu awaddu lima bainakum etiyada meduga lobi ufediken dane kameke adeng fa imam al-bukhari tur bab mitaganani bab man lam yaqbal al-hadiyata lama dakhala al-bughy fi an-nas mistakum metere hituga roliverikam ufedifa mihunge kibain hadiya gabul nukura vidane kan nangaipa ei maane ki asto mi hadiya ki mihunge meduga lobi ufedimattaka dechi ituru ehin invest maksad egem එහෙම මක්සත් එක කරනවා ඒනාගේ මුදා ගින කුරා කම හාර මසාලක ඒ හදියා ඉදිරිය නොවන්නේගේ බදල් දේශ ඒ පුරම මොළො එච්ච ඒනා හොදුමුගේ නියතුලා නොත ඒනා මුදා ගින කුරමේ ගොතුම් මි කහලා ෆාසිද නියත්තකෝගා මෙහොන්නම් හදියා දිනොම් මි නුරුහෙගෙන් බා නොත බුද්ධවේගේ නුවානේ කමකම් බයන් කුරම අදි මිගොතා හදියා දෙන්නේ හදියා රද්දු කුරුම් ei hudda kamikam baya kurmantaka imam al-bukhari mitanga gennawafa mi wani mi bab mi hadiya ki mi zamana kan as warak ginawe gotum mi hunde bay fahar hadiya ebade rishwat ki gotus maqamataka khantattaka kurmati lage mule mi hun ais ane miha yange ba hadiya adi
mifada maqsad tawga ibade hadiya Islam dina hadiya dinum me otne sharo kurefa ibbe kanibbe kunte lobi ufadda lobi ufede gaayakam ufeddu mattaka ufede ne kamaka ehnamas mifada kantattakuga hadiya libijjukum gawane rattu kure vidanakam bayan kurmattaka al-Imam al-Bukhari mi hadis mitaga mi bab gennawa famani rasul hadis korabani hadiya al-ummal ghulu kankam ga hawalu etwe mihunnam mide hadiya ki ei makareke ei khiyanata ane kankam hasil kurmattaka rishwatu ge gotuga fada goy gota hadiya dimaki ei khiyanat එහෙම එපද හදියා රද්දු කරවිදා රද්දු කරවිදානක බය කරනටක මේ බාබ් ගා ඉමාම් බුඛාරි මේ බාබ් ගෙනවා ෆනි මිකොත් මිකම් දලීල් කරනටක ගෙනවා ෆවනි අබු හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හු ගානේ රිවායත් ෆාම රිවායත් කලේෆාන විදාලවනි අහදා රජුලුන් මින් බනි ෆරාසා ලි නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නාකතන් බනි ෆරාසාගේ මීහකු රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදියාගේ ගොතුක දිනේ ජමලේ ෆඅෆලහු ෆසඛතහු දැන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එන එකලෙෆන් හදියා දෙපා ෆේගේ පතර හදියා ස්තිබ්බා hadis ගන්නනේ මිනිහ කොයකම කොදීෆියා එනාන් ඒගේ පතර දේශේ නොත එනා එවර නොන්යා හියුදුවා ගන්දේශ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එන බදල දෙපා බය රිවායත් තව ගන්නනේ එකලෙගේ ෆාන එනා දෙවි එනා දිනි හා කුඩ ජමල් එනා දින් ජමල ඒගේ මුකාෆාගේ වතුම් kale ufano devviye ha kuda jamal den mina miwi gotaki fa'afada fasakhata nuruhuni astu mina ge beenama kikwa de mina kikura hadiya ge rasul ekale ufano ga ituru echitake evram furiyama echitake di been kama midu koggen ena hadiya ge rasul ena sekale ufano gotuga kale ufano ga mati hori gotaka balafa kale ufano ena yange kam ge badal devvi mate enage hadiya denima enage tura hadiya ege gotuga me devvi kuda hajo mina nurhunus mina mikama nurhi ruliye fasami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dan nabiy sallallahu alaihi wasallam mi adu yojji fasumi'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam den ekale gufano منبر مچنگرا وڈاگن دنونی یهدی احدکم فعوضه بقدر ما عندي تمام هم ترنی حقو تمن کله فارم هدیه دینیما تمن کله فارم تو گوری منبرکم اینانه ایگه بدل دینیما ثم يسخط دینگه کما نروح روڑی اللمیها روڑی آده بلای دینگه فحدیث کربانی ایم الله بندی ہوا کفرنا لا أقبل بعد عامي هذا يا هرب فوقات من كلفان فسرك هدية قبول القرآن من العرب عربي كبير هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي إذا استثناء قرآن قريش والناجي ميها كان وتا أنصار بكلمة ترن بكلمة وتا ثقيف والناجي وتا دوسي والناجي ميجن قبيلة يكون ميها كده هدية من ويتي من كلفان ميها هرب فوقات قبول القرآن miha foga qabule nukuran ema ekale ifanu gariha bay mihom mennani hadiya haifagin enage mudakina kurmattaka kaifana killa hada deerati bekalege kaifana atuga etchin hurjiya ekale ifanu idefan ema bay mihonge maqsadaka befonnani mudakina kurun ekamattaka mi annani ais mi hadiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bideni ehem bekale ifanu gota egota mi hadifade mi hadis kurib ema mi babu ga imam bukhari mi hadis kennawa fa mi bayan kurmattaka mai kahal halat huwa hadiya radd kurabida e mi hage niyai fasidu fa mi hage hadiya radd kurabida hadiya sharu kurifa maqsada khilafan hadiya dinya et radd kurumaki e huddakam ekkan bayan kurmattaka imam bukhari mitanga mi hadis kennawa fa mi adenge fa imam bukhari turbab bitaganoni babu al-haya ladwatikan nangebba ladwatikam kimi ya ekam muriha heyo kamen ega jamawege manna kam ladwatikam ei iman kamuge bayenge emme heyo kantantoge terehi mene sife
يا خلاف اللدوتك نتمك ميها بكبر إيمان كان أنيم نبأ صفتك إيه فهتم نبأ أخلاق إنا لبيجن عنا كمان إما هو بيجمع مي حديث الإمام البخاري متاعنا مي باب جنا فواني لدوتك كم بترين هو بيجمع بتوع لدوتي هم إيه كم معاك كم بيان كل متكا إما لدوتي كم كباتو لدوتي هم كي إيه مينغلك كبات ඒ ඉල්මර විදාලවනි ලදුවති උමකි ඒ රිවිතිරගම්මා සිෆයිකේ නොත ඒ සිෆයිකේ සවබුන් හේවකන්තත්තක මීහා නුබෑකන් හේවකන්තත්තක මීහා ගෙන්ගොස් නුබෑකන්තත්ත දුරුකුරා සිෆයි මෙහර ලදුවති කමගේ සවබුන් නොත ඒ අමලෙගේ සවබුන් ඒ කමගේ සවබුන් එන හේවකන්තත්තක මච්ච ගෙන්ගොස් නුබෑකන්තත්තක දුරුකුරා සිෆයි එහෙම මිහාර අරුණෙන් එගෙන් ගෙහෙනි ලදුවතිකම නිකමති වේගතුන්ගේ තෆාතක කොබ බයිෆාර මිහම් වරම් නිකමතිකම මෙගෙන් ස්පයිකන් තත කොමනාවේ නිකමතිය ලදුවති උමකේ උමා නිකමති උගේ තෆාත ඉල්මරින් බයන් කරපා ඉල්මරින් විදාල සමනි ලදුවතිකම කි ඉන්සානා හේවකන් තත්තක මිහා ගෙන්දා කමකේ අදි නුබෑකන් තත්තක මිහා දුරුකුරා කමකේ එප්සාලෙගා හේවකන්තත්තක මීහා දුරුකොල්ලා කමක ගොතුක ලදුවතිකම් නුවාන ලදුවතිකම නුවාන මීහා හේවකන්තත්තක දුරුකොල්ලා කම ගාව냐 එයිනි කමතික මෙහර එනා කමක ෆස්ජෙහි ඒ ෆස්ජෙහි කම කියන ලදුම් ෆස්ජෙහි එනා ලදුගන්නනි එක ඒ වරම් පොඩ හේවකම එහෙමද එයිනි කමතිකම ඒ ලදුවතිකම හම්දුලිබිගම්මා ලදුවතිකම නෝනේ හම්දුලිබිගම්මා ලදුවතිකම නෝනේ මිසාලක එන දීනි ගොතුන් එනගේ ගෙජ්ජේ සිංගලුම් ෆිලු මට්ටක එන ලදුගතුන් ඉල්මු ගෙනගේ ලදුගතුන් මිෆද කන්තත්තක කි ඒ අස්ලු එනගේ ලදුගතිකම නෝනේ ඒ එනගේ නිකමතිකම නීක එහෙම ලදුගතිකම කි ඒ මීහා යකන්තත්තක ගෙන්ගොස් යකන්තත්තක ගෙන්ගොස් මීහා නුබාකන්තත්තකම් දුරුකුරා කමකම් වාංජේ ඒ رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم رواه رباه فوا أبا قتادة الدوهك بدار وني حدث كنا عند كيف بدار كنا عند عمران بن حسين عمران بن حسين قال وتمنى من تبيم في رهط منا وفينا بشر بن كعب جماعة الجبال تبيت من منا يكون هيك تريغا إني بشر بن كعب كيا بيكره فحدثنا عمران يومئذ قال إذا عمران إتا إذا حديث كيه بدار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوس حديث كربي الحياء خير كله لا دوت كمكي एगा एक्कोवस हेवकन तत्तवा कमके एकन होन्नाने लदवेति मगन होन्नाने निकमति में नोत ए गोस कम लदवेति में एक्कोवस हेवकन वा कमके ए हेवकन वा कमके फقال او قال الحياء كله خير नोत बिदाल में लदवेति कमकी हेवकन فقال بشير بن كعب دم بشير بن كعب ذا النوافي إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف مي هرمن تريد حكمة بستكو يا فتكو تمنى من أدوها بهك أي ملادوتك مكتريغا مدما تلكما مدمالو الله مدمالو همني أدي إيه تريغا همني ميها ضعيف كمس نكمة كمس فخاطب عمران هذا عمران خوفا روليا حتى احمرتا عيناه كل الفان دلو رايف جمدا كما خوفا اسكر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيما يا متى فيبا كما ترجنا قال الا اراني يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبان فنيت كيف النبي يا حديثك وتعارض في فوق يا ذكر هذا دنيا فهم أي هذا سيطرة تقرأ قرباني لادوتي كم بجيا إيه إكوان مسيو كم ما نكى إينا جنيكامتي كما إينا جهول ضعيف كم كسبهم إينا هيو كم تتدو كله إيه لادوتي يوم نونه إيه لادوتي يوم نونه إيه كياني نيكامتي كم إيه إينا جن نيكامتي إما نيكامتي وما لادوتي وما إيه دكام نيكامتي وما لديت ما دكامك كم نعمان عمران بن حسين في حديث مسفور نعمان بن حسين بتاعه مي إشارة نكربي إكم لدوت كم بيان كرام باب الإمام البخاري كم الدليل تكين بجنوا لدوت كم إلمرين وبصوا ديغوتك مي أنا ديغوتك مي أمام من هريها أخلاق صفتك كبس أيد دبا
لدوتكم ميهك لبدان الله إنا أفد بير خلق كربر إنا جاء صفة لبا فوامه كبتبس الله سبحانه وتعالى إقتن إنا خلق كربر دمني إنا لدوتكم لبيكتم مسكتم أمنا في النار بين ميهم مجتمع كورا غوس كورا غافل كمتي دنيا كورا ولفا ورا جنا ميقول بتم ولفا هداية لبيهم بدلوني دينا نت الله رسولا كمن ترى كتبوما हिसाब एमिहो एको बदलवे कुरीगे ओलम एको बदलवे एको एमिहोंगे कुरीगे ओलम बनाफिया एमिहो नोबुनाण एमिहो लादुवेति वा एमिहोंगे ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला बै एमिहो एमिहो उफेदुंगा लादुवेति का लब्बा अनबना एमिहो मसक्कतुम एकल लादुवेति का गेनस्का एइबता मिता अवन मिकिया कोम में अखलाक सिफा बिस्मनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बै एमिहोन्ना एमिहो खल्क़ करंगे सिफा लब्बा फवामिहुन्ना मसक्कतुम सिफा लिबिगन नजहे मसक्कतुम एतिबा एमा मिते गोता इल्मेरिन बसवा लदवेतिकम एमा हा एनागे उफेदुम ग लदवेतिकम कुरिक बाय हद कुरिक दे हदीस का ऐसोती ए काइस अब्दुल काइस विदा व फवनी एकैफान विदा व फवनी मी तिमन्नगे कुरिक सुरे होन्न सिफेंगे नुवता मिफहंगा सिफेंगे कैफा हदीस को कुरिस सुरे माने की अलेफान उफेदुम सुरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआला वा फासिफके हिमा एगे एंगे चकी बाई सिफत के की अखलाक बाई सिफत का की ए एक जात अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना गागे वा फासिफके रसूलुल्लाह हमद करन के काम रसूलुल्लाह हमद करन के काम हम या को एना मसक्कतु में सिफत लिबिगन वकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमद करन के हेने काम एमा हमी लदुतिकम नतिजना माने की एना गागा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना उफेदुम ग लदुतिकम लब्वा फिना मनोता एना की मसक्कतु में लदुतिकम एना लिबिन गने फिकम गा वाना मा एना माने हकीकत गा वरा नुबा मिहका एकतुम अल्लाह सुब्हानहु मितुन लदुतिकम इम्मे औलाकम बडवेगम मा फरातकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाह सुब्हानहु व तआला एना इम्मे लदुति मा जहेनी ए सबकी ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना हिद्दे फरातकी एना आलम तवगे बेरे रब्बकी ए हुरिहा खल्बतकुम के वेरे रब्बकी ए हुरिहा कम एना मस्सवा वडिगन्नवा बल्लवा वडिगन्नवा गहम साहिबते वेट्टे कम गनवा एला बिइल्म फुलगा एला दिन वडिगन्नवा हालुगा मेनुई हुरिहा कमे हुरिहा हरकाते हुरिहा सकनाते एला सुब्हानहु व तआला मन दिन वडिगन्नवा एहमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिद लदवेतिकुम ए एम्मे लदवेतिकम बोलो लदवेतिकमकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबा फवनी दोहे का इब्न मसऊद बिदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबे इस्तहयू मिन अल्लाह हक्कल हया जबाम अल्लाह हक वतआला लदवेति वाश फकुलना या नबी अल्लाह इन्ना नस्तही ए अल्लाह के रसूल है من लदवेति वमोए قال ان رسول حديث करबे ليس ذلك ولكن एनस ए नुने लदवेति वमकी एनस लदवेति वमकी मन इस्तहया मिन अल्लाह हक्कल हया हक वतके लदवेति वमकी ए फलयहफज रअसा वमा हवा बोला एकवा हा गुणवंत के रकातिर कुरमे वल बतना वमा अवा बड़ा गुलिफावा हुरिया गुणवंत के रकातिर कुरमे वल यذकुरिल मौत वल बिला अदि मारो हदुमा कुरमे अदि एनागे उमर फनावे एनागे हरिगन मारो मफा फनावे दानिकम अलाक दानिकम हदा कुरमे वमन अराद अल आखिरत तरक जीनत दुनिया आखिर यदमिहा दुनिया की जीनत तरकन दुकुल्लाने वमन फअल ذلك फक़द इस्तहया मिन अल्लाह हक़्क़ल हया मी बयान करो कम तत्तकफी मीह को हक को अल्लाह सुब्हानहु व तआला लदवत बिजे एमा लदुवत का मुगे हकीकत में हदीस वसलो का बयान को फमे एमा मीगा मिहर कौम में नबता है कि मीगा तफसीर कुले गंबा शरह कुले गंबा बात के एनो साबन में मेदगे में मजली हो गए वर वक्त देगी तुरन नेतुमा यको हिसाबम कुरकुल्लानी इंशाअल्लाह मी अन्ना हफ्तागा लदुवत उमा गुणम हर हदीस तका अदि या एको इल्मेरे बयान को फवा बाय मुहिम उतरो तफसीर ता वेस इतरा बयान कुरमा एको मेन्ना हफ्तागे नवता मेन्ना हफ्तागा में हदीस तक कुरिया गिंदा एमा दुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलमिन की हो बसहा हो बस कबूल कुरा इल्म गन इल्म को तंग अमल कुरा बैकम गालिबुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।